Sanibona, phinde nginibingelele nje namhlanje ngaleli thuba, ngalomzuzu, ngaleli hora. Sibonge nje isikhathi ubaba uhlala ekhaya ezulwini asethe wasibusisa ngaso, isikhathi sokuphila, isikhathi sokuphefumula, isikhathi sokuthi sikwazi ukuthi sibone, isikhathi sokuthi sikwazi ukuthi sizwe. Ake athi uSolomoni inkosi nje ehlakaniphe kakhulu ukuthi kunesikhathi sokuhleka, kunesikhathi sokukhala, kunesikhathi sokuzalwa, kunesikhathi sokufa, kunesikhathi sokusakaza amatshe, kunesikhathi sokuqoqa amatshe. Bantu bakaNkulunkulu, amatshe asesakazekile ngendlela eyisimanga lapha emhlabeni, asesakazekile, scattered kakhulu ngendlela engekho right kithi singabantu lapha emhlabeni. But lesi sikhathi umdali wezulu nomhlaba asesibusise ngazo, isikhathi sokuthi siwaqoqe amatshe, isikhathi sokuthi sizilungise thina, isikhathi sokuthi sipakishe thina, isikhathi sokuthi sizigeze thina, isikhathi sokuthi sizilungise, sizigcobe, sizihlobise, sigqoke kahle, sifake ilineni elimhlophe elicolekileyo eliyizenzo zokulunga, ngokuba uyeza uJesu uzolanda ibandla lakhe. Uhlaleleni wena muntu ungazilungisi? Uhlaleleni wena ungagezi? Uhlaleleni wena ungagcobi, ungakami ikhanda? Uhlaleleni wena ungagqoki kahle? Uzohamba kanjani noJesu usagqoke lezo zingubo ezingcolile? Uzohamba kanjani noJesu ungakagezi emzimbeni wakho, usanensila? Uzohamba kanjani noJesu usanuka amakhwapha? Uzohamba kanjani noJesu uma usakhandlekele ukuzingcolisa wena each and every day? Ngoba uJesu engafika nanoma inini, kufana noma kuzofika isihlobo mhlawumbe sithi ngiyeza ngizolanda izingane, ngizoyivakashisa ekhaya nani, secela ukuthi ngifike sezigezile, sezipakishile, sezilungile, ngoba ngizothi ngifika ngibe ngiyithatha same time, ngoba isikhathi sizongishaya ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngibalinde. If wena uzohlala urelax, ungazilungisi, ungazicweci, ungazigezi, ungazilungiseleli, mhlawumbe uyirelaxele uyibukela iTV, uthi hayi ngoba vele akasho ukuthi uzofika ngasikhathini, vele ngiyamazi u-auntie uhleze efika late. Athi u-auntie afike awugezile, afike awupakishile, afike awulungile, afike awenzile lutho, you are not prepared ukuthi uhambe naye. Guess what will happen to you? Uzosala, and masusala uzozisola, uzisole futhi ingasekho into ozoyenza, because u-auntie specified ukuthi uma ngifika lapho ngifuna ukufika wonke umuntu ese-ready, ngifuna ukufika yonke into isi-right, ngifuna ukufika sengithatha sesihamba nje kuphela. So nina enzani njani? Be careful and make sure ukuthi nihlezi ni-ready. And one thing u-auntie azoyisho yena right ukuthi uzosho ukuthi ngizofika ngaluphi usuku, ngizofika ngayiphi indlela, ngizofika ngizonithatha, kuyaphuthuma. But uJehova, in as much as engashongo ukuthi uJesu uzobuya ngasiphi isikhathi, uzobuya ngaliphi ihora, ngamuphi umzuzu, what it is saying to us ukuthi hlalani nilindile, be always prepared. Nguziprepare ngani muntu kaNkulunkulu? Uziprepare ngokuhlambulula izono zakho. Yabo lensila egcwele kuwena, lezo izono zokhokho bakho, lezo izono zabazali bakho, lezo izono zomkhulu bakho ababekade benza izinto ezingafanelekile ngaphambi kukaNkulunkulu, kufana nezono zo-Adam no-Eva zawela ezinganeni zabo, kanjalo uKhayini, izono zakho ukona kwakhe phambi kaNkulunkulu kwawela kwizizukulwane nezizalo sesizalo sakhe, kanjalo kwaqhubeka koniwa emhlabeni lenzalo lekhona njengamanje egcwele lapha emhlabeni. So the more kona abadala, nani nizalwayo nizalwe in the same type of curse, nizalwe kuleso siqalekiso, nani nisuke nizithwele lezo zono lezo, nisuke niptshathile lokho ngcola lokho, nisuke nikuphethe konke lobu bumnyama abakade bekwenzile ngezenzo zawo besa lapha emhlabeni. But thina, because we are given a chance, ku-Exodus 20 uyasho uNkulunkulu ukuthi kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abagcina imiyalelo yami. So what is uJesu is saying to us today? Ukuthi ngasikhathi lesi ubaba uJehova sasibusise ngaso sokuphila, isikhathi sokuvuka, isikhathi sokwenza zonke lezi zinto, it is time ukuthi sibuyele kuJehova ngokuzilungisa, ngokuzicwecwa. Zicwecweke manje usanesikhathi, usanethuba, because lizohambe liphele leli thuba. Zicwecweke manje lensila, isikhathi manje sokuthi ulande itshe, ulande isaka, ulande yonke into, ibrush,
ucwecwe ususe insila egcwele emqaleni, ususe insila egcwele emhlane, ususe insila egcwele yonke indawo, egcwele la enkabeni, egcwele ezingaleni, egcwele zonke izindawo kuwona wonke amalunga omzimba wakho, ngoba leyo nsila leyo the more uyigcina ihlala kuwena, ungayisusi, ungacela umoya kaNkulunkulu ukuthi ukusize ukuthi le nsila ngayisusa kanjani, because awungeke uzukwazi ukuthi uzisuse yonke into egcwele ngemuva kwakho, right, ngoba awuboni. But uzocela umoya kaNkulunkulu ukuthi ukusize, ukukhumbuzise ukuthi hayibo yini ekumele ngiyivume phambi kaNkulunkulu, isiphi isono Nkosi yami kombe esenziwe noma esasenziwe ekhaya. And I tell you, I guarantee you for sure, uNkulunkulu will keep on reminding you ngomoya wakho ukuthi hayibo uyakhumbula kudala nikulihandlu, liyakhumbula kudala neqalo yamlilo, uyakhumbula kudala nenze u1 no2 no3. So umoya kaNkulunkulu will constantly and keep on reminding you ukuthi hayibo nasi sona esukuthi ngokwenza kwawo kanjalo uthatha ibrush ukuthi fuhlu ukususa leyansila leyana egcwele emhlane ongayiboni wena, ongayazi wena, ongayithathi notice futhi. So kunezono zokhokho bakho ongazazi wena, ongaziboni wena, futhi ongazikhumbuli, but uzothi idlalele ngelinye ilanga mhlawumbe nobaba wakho athi ubaba wakho yazi ugogo wakho wayisangoma kanje, yazi umkhulu wakho wayengeve eyisebenzisa imithi, and immediately ngokuthola kwakho yonke leyo information you gonna go straight to God. Nkosi sicela ungithethelele zonke izono zomkhulu bami, omkhulu bami bamenza u1 no2 no3, izinto ezingathandeki kuwe, izinto ezizondekayo kuwe, ngiyacela ukuthi mina ngihlangule kona konke lokho, ngoba ngathola ukuthi njengoba ngingalungelwe lutho empilweni, njengoba kuhamba kanje empilweni yami, ngisabambe isiqalekiso sokhokho bokhokho bami, omkhulu bami, lesi esenza impilo yami njengamanje ivaleke, ibopheke, ingakwazi ukuthi ibe nempumelelo, ngingakwazi ukwenza izinto engithanda ukuthi ngizenze, nokuthi empilweni ngifinyelele lapho ngithanda ukuthi ngifinyelele khona. So siphila esikhathini sokugcina lapho khona uJesu ethi zihlambululeni, gezani ngoba ngiyabuya ngizonithatha. Akazili uzothatha wonke umuntu ongcolile lapha emhlabeni, akazili uzothatha wonke umuntu oqhubeka ezingcolisa lapha emhlabeni ngokunuka amakhwapha ukuthi ahambe eswetha nani abuye angagezi, ahambe aswethe nani abuye angagezi, because isono sikanjalo each and every day. Uyahamba around people, uyahamba around abantu, niyakhuluma nigcine senhleba, uhambe around people ugcine Nkosi yami suqamba amanga ngephutha, you are sweating. Ngokuswetha kwakho vele ubuye ekhaya ungasihlambululi leso sono sakho. Kwenzakalani ngalomjuluko wakho loya? Uzokunukisa amakhwapha, and the more enuka amakhwapha kuzohlala lokho ngcola, ebese ungakuhlambulula ungubuye ungagezi wena, ungagezi kwakho kuzokwenza isono sihlale kuwena. So ungazivumi kwakho isono kuJesu kuzokwenza lawo makhwapha lawo kade uhamba roma around aqhubeka anuke, and the more sinuka isono sinuka kuwena uba iphunga elibi ngaphambi kaNkulunkulu, and uNkulunkulu akakwazi ukubheka, akakwazi ukukuzwa, akakwazi ukulalela, akakwazi futhi ukusondela kuwe, because umoya kaNkulunkulu does not dwell endaweni engcolile, awuhlali nakancane lapho kungekho right khona, but ufuna indawo ehlambulukile, indawo ehlanzekile, umzimba osivumayo isono, izindebe ezivumayo lapho zona ekhona, amehlo avumayo ukuthi namhlanje ngibukile into errong engekho right, izindlebe ezizosho ukuthi Nkosi ngilalelile futhi inhlebo ngalalela inkohliso kwenze ku1 no2 no3, ngiyaxolisa Baba ngizibuyisele kuwe. That is what the Lord wants us to do, ukuthi sizihlambulule each and every day ngokuvuma konke ukungcola, konke okunengeka. Mind you, people of God, I will always remind this message ukuthi asizazi izinto eziningi, asiziqondi, asazi lutho singabantu. We are empty vessels, siyizinto nje kuphela. Only umoya kaNkulunkulu can help us ezintweni zonke. Uwona kuphela ukwazi ukusikhumbuza, uwona kuphela ukwazi ukusiyala, ukwazi ukusitshela ukuthi vuma nalokho, vume nalokho, enza nalokho, wenze nalokho. Only umoya kaNkulunkulu is able to do things like that, usize ezintweni zonke, because uwona ukwazi ukusiza sizile ukudla, wazi ukuthi ungadlile kodwa ube ne-energy, kodwa ube right, kodwa uqhubeke ukwazi ukwenza zonke izinto zakho othanda ukuthi uzenze. Imagine uzilile ukudla, ungadlile for a good 7 days, kodwa ukwazi uqhumisa iwashing, kodwa ukwazi ukuwalka i-long distance, kodwa ukwazi ukuthi upheke, ukwazi ukuthi wenze zonke izinto olindele ukuthi uzenze. Why? Because umoya kaNkulunkulu okwenzela izinto zibe lula, owenza impilo yakho ibe lula ngaso sonke isikhathi. So we need not to fear thina abantu, ukwesaba ukuthi ayingeke njengoba ngizilile nje hayi anginawo amandla, because into ozozitshela yona le ukuthi awunawo amandla. Umoya kaNkulunkulu kanti uphi? uNkulunkulu kanti uphi yena oyena oqinisayo, yena okunikeza amandla ukuthi ukwazi ukwenza konke ngaye.
So ngaso sonke isikhathi we need to understand, people of God, ukuthi yonke into siyenza ngomoya kaNkulunkulu. Konke ukholwa, ugqozi lokuthi uyenkonzweni njalo, ugqozi lokuthi wenza intando kaNkulunkulu, ugqozi lokufunda izwi, ugqozi lokusondelana naye, ugqozi lokwenza whatever ehlangene noNkulunkulu. Asikwenzi ngamandla ethu, asikwenzi ngokucabanga kwethu, asikwenzi ngokubona kwethu, asikwenzi ngokuthi sitshele ukuthi sinegunya nokuthi sazi, nokuthi sazi kangcono, because asazi lutho, kodwa sikwenza ngomoya wakhe weqiniso osiqinisayo. Hence that is why umuntu mekade ekhulekelwa, esizwa ngokuthi enze something, akwazi ukuthi abuyele endleleni. That is why ngomkhuleko ukwazi uqhashula, uqhabule zonke izibopho ngomkhuleko kuphela, because only umoya kaNkulunkulu can help us survive in these last days. Lo moya kaNkulunkulu ongahlonishwa, lo moya kaNkulunkulu ongaziwa, lo moya kaNkulunkulu ongathathwa notice in these last days. So isihloko sithi nje umsebenzi kaNkulunkulu awuhlonishwe. I've realized ukuthi lapha emhlabeni yonke into njengamanje kulesikhathi sokugcina sesiphila kusona, yonke into ehlangene noNkulunkulu isi-tarnished, isi-trash, isi-udoti, isijoku, isiyinto nje abantu abathanda ukuthi bayenze ngendlela yabo. So yazi indlela asethatheke kancane nangenhlekisa nangokuxhaphazeka ngayo uJehova ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini kubuhlungu. It is very painful ngendlela eyisimanga, ngoba konke okuhlangene naye lapha emhlabeni okanye ukubiza igama lakhe sekuyinto nje engenalutho, sekuyinto nje engasho lutho in each and every person. It's very painful because at the end of the day, we must remember He's the creator of umhlaba wonke. He's the creator of izinto esizibonayo. He's the creator of izinto ezisisizayo. He's the creator of leli langa olidingayo ukuthi uneke. He's the creator of le mvulo oyidingayo ukuthi kumile ensimini yakho yonke into, izitshalo zakho zichume, uthole ukudla at the end of the day. He's the creator of lesa silwane sakho lesa, imbuzi lezi ezu-1000 onazo lapha elokhunjaneni yakho in whatever la ihlala khona. He's the creator of all that. You have that because of Him. You have all izinkomo lezi, isibaya sakho sigcwele uzincome ngaso ukuthi nje unenkomo ezu-100, that is what R1 million, 100,000, I don't know, unemali uzincome ngalokho. Indalo kabani leyo? Indalo kaNkulunkulu. Uyena oyidalile. Yes, uyibekile esandleni sakho. Yes, okubusisa ngayo. Yes, ingcebo eyakho vele, but He is the creator of all of that. Aya ngiphathi ke kwemzimba yethu. He is the creator of your hands. Ukwazi ngezandla zakho ukuthi uhambe uyogaya imali wena uthole 5,000 each and every week. Ubani okucreatele lezandla? Umdali wezulu nomhlaba. Ubani okucreatele lengqondo ekwazi ukuthi kuhlakaniphise, ukwazi ukuchofa icomputer wena, ukwazi ukuhlakanipha, ubuka izibalo wena, ushintshe, wenze zonke izinto, wenze umsebenzi wakho uchume, uhlakaniphe, yonke into uyikhiqize. He is the creator of that. Uyena okudalela amehlo ukuthi ngawo ukwazi ukubona izinto ezibalekile kumele uzenze, kumele ungazenzi. Uyena okudalela ukuthi ngezi inyawo zakho ukwazi ukusebenza ukupha amandla ukuthi ukwazi ukutshatha leyo simende loyo ngoba usebenza ihardware wena, ukwazi ukusebenza uthole imali at the end of the day, uthole no 300 wakho uma ukuthi kanjani. He is the creator of all these things. So it's very painful indlela uJehova umdali wezulu nomhlaba axhaphazeka ngayo, angahlonishwa ngayo, kodwa yonke into esinayo sithole ngayo, yonke into esiyibonayo ivele ngayo, yonke into ikhona ngayo. Wonke amanzi siwaphuza mawomile atholakala kuyena. Mawulambile nakho ukudla uyakwazi ukuthi uhambe uyothenga ama-fruits akho, uthenga i-apple ulidle enje laze lamande, uthenga ubhanana wakho enje ozwa mnandi. Udala ubani ubhanana? Ubani wenza ukuthi umile esihlahleni uzube khona? It's not abantu ngoba nakho bebamba amapiki, babamba amafosholo, babamba amageja, bakwazi ukuthi batshale bafake umanyolo, bafake whatever bayifakayo sekukhona. No, umdali wezulu nomhlaba okudalile konke lokho. Umdali wezulu nomhlaba odala ingqondo ukuthi ihlakaniphele ukuthi kumele zenzele kanjalo. Umdali wezulu nomhlaba okwenze konke kwaba khona. Umdali wezulu nomhlaba owenza ukuthi njengamanje efrijini lakho kugcwele ukudla kungaka. He's the one who gave you. Especially into kakhulu, into esinikeze yona kakhulu, it is the opportunity. Which one opportunity? I-opportunity yokuphila, ithuba lokuvuka ekuseni, ithuba lokwazi ukuyenza lento kade uyenzile izolo uphinde uzoyirepeata namhlanje, uphinde uyirepeate nakusasa for the rest of the week bese uthola leyo 5,000 wakho. The opportunity of being alive, the opportunity of repeating it, the opportunity of doing everything that you need to do so that uzokwazi ukuthola okudingayo ngesikhathi esifanelekile. That is the opportunity umdali wezulu nomhlaba akubusise ngalo, kodwa wena ukwazi ukuxhaphaza igama lakhe, wena ukwazi ukumbiza ngesilima, wena ukwazi ukuthi awusasavelela laze lashisa ilanga, sasavelela ubusika, awe ma umoya ongaka, awe ma ukuthi nokuthi, kodwa kwayibona lobusika lokhu buvele ngenxa yezono zethu thina singabantu, buvele ngenxa yokona kwethu, because we are cursed.
cursed ngenxa yokwenza kabi. We are cursed ngenxa yokungamlalela uJehova. We are cursed ngenxa yokusuka kuye. We are cursed ngenxa yokungenzi intando yakhe. That is how the curse come into the world, ngenxa yokungenzi kahle kwabantu. Njengamanje we live in times lapho khona yonke into ehlangana noNkulunkulu iyaxhaphaza isinoma kanjani, kodwa uxhaphaza ngezindebe lezi akuphiwe. Cabanga, lamathi lawo uzokwazi ukukhuluma, lolu limi lolu, lamazinyo lawa, lama lips akho la, nevoice yakho lena, Adam's apple nani, uzuxhaphaza igama likaNkulunkulu, uxhaphaza nge-opportunity ophiwe uyena. Uyena okunikezile ithuba, uyena okunikezile isikhathi, uyena okunikezile konke, but ukwazi ukumxhaphaza ngako lokhu akunike khona, ukwazi ukumgxeka ngako lokhu akunikeze kona. People of God, it's very painful indlela kwenzeka ngayo. So abafundisi abaphila inkohliso yokungathobeli belalele umoya kaNkulunkulu bese beyakugcina konke izulu elibayaleze ukuthi bakugcine, balenzile langathatheka nothisi igama likaJehova. You know, if uNkulunkulu ezothumela isithunywa thizeni athi hambisa lo myalezo, athi phila kanje, athi enza kanje, and then lo muntu loyo angakwenzi lokho, enze ukuthanda uyena, enze ukucabanga uyena, enze ukufisa uyena, enze ukuzinkanuko zakhe, the more enza kanjalo, guess ukuthi obaba mbonayo, it is the people around. Guess ukuthi obaba funda kuyena, it is the people around. But if engezokwenza akugcine konke kaNkulunkulu, akubambe, akuhloniphe ngendlela umdalo wezulu nomhlaba athanda ukuthi kwenzeke ngayo, then nabantu angeke baze bakuhloniphe, then nabantu angeke baze bakuthathe notice, then nabantu angeke baze bakuthatha njengento ebalekile edinga ukuthi yenziwe, edinga ukuthi ihlonishwe. If omdala engahloniphi, ingane angeke zizehloniphe. Fana nasemakhaya, if umama ezongamhloniphi ubaba, akhulume naye isinoma kanjani, amthuke methanda ukumthuka, methi ushaya imithetho ubaba lapha ekhaya ukuthi izingane ningaphuma ebusuku athi umama noma ningahamba nina zolalela lo baba wena vela akasebenzi nani, nomdala uzongahloniphi, nomunye futhi olandela angahloniphi, kanjalo aze athi umama, aze athi ubaba, if ngingahlonishwa wena zizongihlonipha kanjani ingane? Because you have to lead by example. If umdala, you have to lead by example if you are at the position or kwisikhathi noma kwindawo la ubekele khona ukuthi utshengise nabazayo nabangemuva ukuthi kwenziwa njani. Indlela ozokwenza ngayo nabo bazokwenza ngayo, indlela ozobehave ngayo nabo bazobehave the very same way. Indlela ozoba ne-attitude ngayo towards that older person, nabo they will carry the same attitude, because abazi bona babukela kwena, abazi bona bafunda kwena, abazi bona bezwa ngawe. So konke ozokwenza nabo bazokwenza the very same thing. Ingane na 5 years izwa ngoma wayo ukuthi umama uyamthuka ubaba nami ngizomthuka, umama ubiza ubaba ngegama nami ngizombiza ngegama, izofunda lokho ingane. So people abangaphezulu, they were supposed to respect uNkulunkulu in such a way that yonke into ehlangene noNkulunkulu ngomoya wakhe bayigcine, bayenze, bayihloniphe futhi ngendlela eyisimanga, ukuze nabazalwane bezokwazi ukuthi isikhathi siyahlonishwa enkonzweni ngokuthi umfundisi uyasihlonipha naye uyasigcina. Bezokwazi ukuthi uNkulunkulu uyahlonishwa ngomoya wakhe ngokuthi umfundisi uyawuhlonipha umoya kaNkulunkulu, uNkulunkulu konke akukhulumile kuyenziwa. That is why ezinkonzweni umfundisi noma umuntu omholi kumele eze direct azosho ukuthi this is a command. Angasho ukuthi hayi bazalwane othandayo ukuzila ukudla akazile, ongathanda no. Come as a command, umuntu aziyekele yena. Tell the command exactly as it is. Ukuthi kuyazilwa kuleli sabatha, kuyazilwa kuleli sonto, kwenziwa ukuthi ngale ndlela. And then bazoyishiyela bona ogogo ukuthi hayi mina nginoshukela, mina ngilokuthi, kodwa ufikile wena wayisho icommand. Why? Because bakhona abantu abasuke beze ngokulakazelela vele ukuthi ngifuna ukwenza mina yonke into ethiwa yenziwe, ngifuna ukwenza ngendlela ubaba siyalezile ngayo ukuthi akwenziwe ngayo. So if wena mfundisi uzoqhamuka nje, uzoyiqhamuka indaba usiyishendezela, usuyipendile, usufuna ukuthi ifike ngendlela yakho, then people will not take it seriously. They will not take it as into ekumele bayenze, but bazoyithatha as light as you are taking it so light. But at the end of the day, umdalo wezulu nomhlaba ayimthabisi leyo nto. At the end of the day, uNkulunkulu ayimthokozisi leyo nto, because icommand asuke ilethile, icommand asuke ethi ayenziwe. Njengoba bethumela abafundi bakhe, abaprofeti, zonke izithunywa zakhe ngokwehlukana kwazo. Wathi wena Jona, hamba uye eNiniva uyobatshela
ukuthi lizobhubha ngoba benza u1 no2 no3. uJona into eyodwa nje eyakumele ukuthi ayenze ukuthi afike abatshele, and wenza exactly. Shiya le ndaba ukuthi waqale wayihambela wayiyela eTarashish nani asikho lapho. Ngisekuthenini wafike wayihambisa icommand because wayeyizwi likaNkulunkulu ukuthi hey nina abantu ngizonibhubhisa ngoba nenze ukube okukanje. So it's a command ekumele uthi isithunywa silethe njengoba injalo. So singabantu siyeke sisaba abantu ukuthi awuma bazothini, ayingeke lemnyalezo lo abantu ngeke nje baze bawuthathe serious, ngeke baze bohluliphe, ngiyasaba nani. Ebese umthetho kaNkulunkulu ushiwa kanjalo, ebese imiyalelo kaNkulunkulu ilahlwe kanjalo, ebese abantu bengamthathe serious kanjalo uNkulunkulu, because abantu who were entrusted by uNkulunkulu ngomsebenzi wakhe, because this is a job. Umsebenzi ukuthi ngimela ngikhulume nani kanje. It is a job that is commanded by the Lord ukuthi nilazi leli qiniso. Umdali wezulu nomhlaba athanda ukuthi nilazi elivele ekhaya ezulwini. It is a job as me to just use my mouth ukuthi ngidlulise amazwi kaNkulunkulu. But mina mangizoqhamuka ngithi hayi ngeke Nkosi labantu laba ayingeke le message ngeke inzima kakhulu ngeke beze bakwazi ukuyimela, then I'm not doing my job. Then I'm not fulfilling ipurpose kaNkulunkulu. I'm not fulfilling uNkulunkulu angiyaleze kona. Then I'll be in trouble because uNkulunkulu has entrusted with so many truth, with so many things, with so many umsebenzi omkhulu. Ngiyethemba lokuthi uzodlulisela kubantwana bakhe balazi iqiniso, basizakale, baphulukiswe. Otherwise, if something like that does not happen, then I'll suffer the consequences walokho. Because if uyisebenzi uqashiwe emsebenzini, you are the manager, you are the one responsible ngokuthi utshela abantu ukuthi abenze u1 no2 no3. If bengakwenzi lokho kuzodila nawe manager ukuthi did you tell them? Uzothi wena ayingeke bebekhathele Nkosi yami basebenze kakhulu izolo. Your job was to do what? Was to tell them, that's it. Sebengakushaya mabekushaya bakubulala but you did your job. Ikanjalo nje indaba. So bantu bakaNkulunkulu, we need to understand ukuthi yonke into esihlangene ngayo in this platform ukuthi sikhuluma amaqiniso kaNkulunkulu, sikhuluma izindaba zikaNkulunkulu. Forgive me, but I have to tell you everything umdali wezulu nomhlaba afuna ukuthi niyazi njengoba injalo. Fear not, because it's just the demons akhona angazama ukuthi ashonkathele, but bese kuba kumuntu ukuthi uyalalela neqiniso, uyalenza yini khona lizoba usizo empilweni yakhe. If engalaleli engalenzi elibalekela, that is your own problem. But as the messenger of uNkulunkulu, I have sent the message exactly as it is, ngendlela uJehova athanda ukuthi ifinyelele ngayo, ngeqiniso eliphelele, elinjulu, elinjalo, elingaguquki, elingashintshi, engasoze futhi lashintsha, but linjalo limile futhi ngona phakade. So many messengers asebenzile, uNkulunkulu wangathatheka notice, uNkulunkulu wangathatheka serious, uNkulunkulu waba yinto nje ngokuthi imithetho kaNkulunkulu ivele yashiwa kanjalo, imithetho kaNkulunkulu ivele yaguqulwa yashintshwa ngenxa yezinkanuko nani, okuyinto engasizi ngalutho, oyinto engalaphi ngalutho, ngoba egcineni kosuku okaNkulunkulu kusanjalo kumile. It's a command, just like the 10 commandments. Athi uNkulunkulu athi ungebi, akaloyo shonkathela athi mhlasimpe unga nombontshontshaka kancane mhlawumbe nje makunesimo esiphuthu, cha uthi ungebi, kunjalo nje kujike futhi. So lento enza izinto zibe likhulu kakhulu njengamanje ukuphesha nokuvala zonke lezi zimbobo esezithe zavuleka, ngoba kungekona ukuthi abantu, it's not like people abaqonda izinto kaNkulunkulu, but abasafuni kwakona. Right now abantu abasafuni kwakona ukuthi baqonde ukaNkulunkulu ngenxa yokwanda kokwenza isinoma ikanjani osekuvele kwabusa kubantu. So lona ke osezoza neqiniso, osezoza nomthetho oyiwona wona oliqiniso, then loyo yena ozozwakala abukeke njengothwalisa ijoka kanzima abantu, ekubeni abantu bebetanasa kule nkululeko engaka abaphila ngaphansi kwayo asebeyijwayele. So umsebenzi nje uqashela ukufeza ukuthize, uyalezwe ngakho ukuthi ufeze yonke imisebenzi. In each and every task or every job, there is a specific target. Ngayo yonke into ukuthi namhlanje sifuna ukureach umsebenzi omngaka, namhlanje sifuna ukuthi sithola abantu abangaka, ama clients amangaka, sifuna ukwenza u1 no2 no3. There is always a target
for each and every day. There's always a schedule for each and everything. So ngaso sonke isikhathi kumele ku-reach-ke a certain amount of thing in a certain amount of time, in a certain amount of period le esuke iphiwe ngaleso sikhathi nangalowo mzuzu. So singabantu kumele sazi siqonde ukuthi nokukaNkulunkulu kuwumsebenzi woku-reach out to izizwe zonke. Athini uJesu? Athi hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise. It's all about multiplying so that abantu bezongena embusweni wezulu, so that abantu bezokwazi ngoNkulunkulu, so that abantu bezoqonda ngabo, so that abantu bezoziphulukisa, because many people, they do not know themselves, they do not know uNkulunkulu, they do not know ukuthi kumele benzeni ukuze bafinyelele kuphilo nophakade, kumele benzeni ukuze baphase ekuthenini baphumelele, ekuthenini ba-unlock izulu, angene eparadise umuntu mase kuthiwa uyashona njengamanje la ezweni lokulinda, ezolinda khona, ezofumana inkazimulo kaNkulunkulu noma ezothola ukuphila okuphakade nokuphulukiswa. So it is a job njengawo wonke umsebenzi. So for each and every job kumele kugcine kurithekile a certain amount. So kodwa uma kwenzeka umsebenzi ungawenzi kahle, ungakhiqizi futhi uwenza ngokungazimiseli, then uyaye wehliswe noma uxoshwe esikhundleni. You get demoted, you get all sorts of punishments, all sorts of warnings, suspension, bese kuthiwa-ke ake you are fired because you didn't do your job. Awukwenzanga ekumele ukuthi ukwenze. So kumsebenzi yonke kulindeleke ukuthi uveze ikhono lakho. Number one, you need to show how much talented you can do this job. You need to show how much talented you can manage this job. You need to show how much your hands can be able to carry, your hands can be able to do everything okumele ukuthi uyenze khona uzokhiqizeka, uzokwazi ukuthi uphumelele futhi uchume ngaso sonke isikhathi. Number two, you have to show by inkuthalo, which is very important, because ukukhuthala means ukuhlakanipha. Awuhlakaniphile kuphela umuntu okhuthele, owazi ukuthi yonke into kumele ipheleliswe, kumele yonke into yenziwe, kumele iqedwe futhi. You need to show by inkuthalo yakho ukuthi udeserve kangaka nomsebenzi, nokuzimisela. Ukuzimisela ugqozu, idrive, into ya everyday, into ya njalo. So ayichawazwa imisela bo. Ayicha njalo uyayenza lento. Ayicha njalo ayibo, cha uyimisele ngempela. Bonakala ngani ngokuthi ungayiyeki into. Bonakala ngani? Kubonakala ngeconsistency. Ukuphikelela, ukulangazelela nokukwenza njalo ukuze uthenjwe ngokuningi okungukuthola ipromotion. Uma nje singayibeka ngamazi ajwayelekile. So ngokuyimisela kwakho, ngogqozu lakho, ngokusebenzisa ama-talent akho, usebenzisa wonke ama-strengths wakho, you will get yourself some nice promotion at work. So umsebenzi loyo omele kutarget something at the end of the day, i-routine, ischedule, ngokusebenza ngenkuthalo nangokwenza kwakho kulindelekile nokufanelekile ukuthi ukwenze. Ngokwenza kwakho kanjalo, that is when you will allow your boss ukuthi akuthembe with more and more, nokuthi futhi akunyusele izinga liye phezulu up until ukwenze konke oyalezwa ngakho. So siphinde sazi ukuthi akuvele kunikezwe nanoma ubani aphathiswe izinto ezinkulu just because they came to work, just because uya-attenda nomsebenzi uyafika each and every day, uphuza lelo tiye, uhlala kuleso sihlalo, uyarawunda naso, kumele uthenjwe ngomsebenzi omkhulu. Cha, akwenze kanjalo, sonke siyakwazi lokho. But umuntu othenjwe ngomsebenzi omkhulu, umuntu owenza njani? Umuntu osebenza ngamandla, umuntu ozinikelayo, adele izinto eziningi, adele isikhathi sakhe, asebenze overtime, asebenze ngama-weekends, asebenze ngisho ebusuku, ngisho efike ekhaya uyaqhubeka asebenze. Lowo muntu lo uzothenjwa ngomsebenzi omuningi, because utshengisani? Utshengisa ukuthanda umsebenzi wakhe, futhi usebenzi utshengisa ukubona, ufisa ukubona uchuma ngaso sonke isikhathi. So leyo company izuza okuningi, izuze okuhle kanye nokukhulu ngabantu abakanjalo. Lokho kuvela ngezenzo zabo abasebenzi on a daily basis. Ebese umphathi realize ukuthi okay, uzibani ufanele ukuthi, nomunye ufanele ukuthi.
Indaba-ke kodwa enkulu nebuhlungu yilena yokungamqondi uNkulunkulu, bantu bakaNkulunkulu, ukuthi eyenzeka emhlabeni, ukungazi ukuthi uJehova umenza izulu nomhlaba uthumela ukuba abantu ngomoya wakhe lapha emhlabeni oqiniso, abathumela ukuthi bazoba izisebenzi zakhe lapha emhlabeni, ekuphenduleni izizwe zonke, ekuphenduleni abantu bababuyisele enkazimulweni kaNkulunkulu, ekuphenduleni abantu babafundise iqiniso, ekuphenduleni abantu babafundise ngoNkulunkulu. Why? So that abantu bezokwazi ukufinyelela embusweni wezulu, ekuphenduleni abantu babaphendule, babafundise, bababhabhadise, futhi babaphulukise ezonweni, bamukele uJesu njengenkosi nomsindisi, because that is what is important ezulwini, ukuthi kuphenduke isoni, ukuthi kuphenduke umuntu, ukuthi kuphenduke loyo naloyo naloyo, abhabhadiswe, so that they can be cleansed. What did I say by the start of this video? Ukuthi kubalekile ukuthi ukhucululwe insila, ukhucululwe ukungcola, usuke ukungcola each and every day. That is why nawe muntu ugeza nsuku zonke. Why? Because ungcola nsuku zonke. Nathi singcola every day, singcoliswa isono lapha emhlabeni. That is why kumele sizivume ngaso sonke isikhathi, ukuze noma kuthiwa uJesu uyabuya namhlanje akwazi ukuthi asithole sihlambulukile, sihlanzekile, sicwebile, sicwengekile. Because uzolanda abangcwele, abambethe ileneni elicolekileyo, eliyini, elizenzo zokulunga. Zibuzeka ukuthi, are you doing izenzo zokulunga ngaphambi kaNkulunkulu? Are you doing izenzo ezifanelekile ezithabisa uNkulunkulu, ezizokwenza ukuthi uJesu bebuya ngelinye ilanga athi ngiyamazi usibanibani, ngiyamazi loya mntwana wakulesa sibongo, ngiyamazi loya mama, ngiyamazi loya baba, ngiyamazi loya bhuti, ngiyamazi loya mkhulu, ngiyamazi loya sisi, loya bhuti, ngiyabazi labaya abantu, ngizolanda bona ngoba bangcwele bebenza imiyalelo kaNkulunkulu. So izisebenzi njengamanje zihlalele ukuzokhumbuzisa abantu ukuthi hayibo, wake up, because imiyalelo kaNkulunkulu it is here in your heart. You know ukuthi uNkulunkulu uthandani, uNkulunkulu uzondani. That is why ukwazi ukubona usport umfundisi ukuthi awu lo mfundisi lona wenza 1 no 2 no 3 usenza ilima akakholwa. Why? Because intando nomthetho kaNkulunkulu it is written in your heart. You understand it, you know it, uyazi ukuthi kumele ugcine. You just need to be remembered. You just need ukuthi ukhunjuzwe kuphela ukuthi hayibo, gcina umyalelo kaNkulunkulu, hayibo ungebi, hayibo ungabulali, hayibo ungawenzi 1 no 2 no 3, ungaphuzi kuzokubulala, ungafebi, uzofa, you just need to be reminded. Fana nasekhaya yonke into siyayazi, you know your chores, you know ukuthi umele uwashe, you know umele upheke, but kuzokwenzeka uthole ukuthi uyihlalele ubhizi nefoni, hayibo khumbula awubekile rice, khumbula uye emsebenzini kusasa ayiwashile uniform. You know, it's just things like that. So singabantu, the only thing eyenzakala njengamanje lesikhathi sokugcina, it is a reminder of what we already know, of what we already have, of what we already have the ability to do, but people have forgotten. Sebekhohliwe izinto ekumele bazenze, sebekhohliwe izinto ekumele bayikhandlekele, sebekhohliwe intando kaNkulunkulu, sebekhohliwe ukuthi umthetho kumele bawugcine, sebekhohliwe ukuthi hayibo lungisa naku kufa ngakufica kusasa, lungisa nangu Jesu ngafika manje, lungisa naku konakala emhlabeni siseyikhathini zokugcina. You just need to be remembered, to be reminded, to be reminded. Udinga ukukhunjuzwa nje kuphela ukuthi enza nakanje, hayibo nalokho kumele ukwenze, nalokho njalo, hayibo ungakhohlwa nalokho, because into oyidingayo. Hlezi kubalekile ukuthi kumele siqonde ukuthi ukuphila okuphakade siyakuthanda singabantu, siyakuthanda ukubona uJesu, siyakuthanda ukuphulukiswa, siyakuthanda ungafi, siyakuthanda ukuhlala nemindeni yethu, siyakuthanda ukuhlala lapha emhlabeni la engekho khona uSathane, siyakuthanda konke lokho. But you just need to be reminded ukuthi ukuze ukuthole lokho uzokuthola ngani. Awuzokuthola nje just because umuntu, just because ngawudaliwe uNkulunkulu, ngeke. But uzokuthola ngezenzo zakho zokulunga, uzokuthola ngezenzo zakho ezikusondeza uNkulunkulu, uzokuthola ngezenzo zakho ezinhle ezithandeka uNkulunkulu, ezingukwenza intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. So it is a problem njengamanje indlela abantu sebeduke ngayo ngenxa yezithunywa eziningi ezifike before, zafika zangenza kahle emhlabeni, zafika zangakhuluma lonke iqiniso, zafika zakushendeza okuningi, zafika zakugodla okuningi. Njengamanje sesiphila nabantu asebengena ndaba noNkulunkulu. Why? Because sebejuwayeziwe ukuthi avele kurelaxiwe. So ezinye izisebenzi ziyawuqala umsebenzi,
zibuye zikhathale endleleni. Ezinye ziwenze kodwa ngenxa yokujwayela ebese zigcina sezenza isinomi kanjani ngokuthanda kwazo nangendlela yabo. uNkulunkulu angakuvumelanga ebese liphinde licindezelwe phansi noma lishoniswe phansi kanjalo igama likaNkulunkulu. Kufana noma uzoba musha emsebenzini, uzothi uyafika umphathi abanendaba naye, umphathi abamhloniphi, abamlaleli, the boss ukumhlonipha nokwenza yonke into akayishoyo. But ngenxa yokuthi umphathi unomusa, uya-understand ukuthi labantu bayidinga kanjani le mali, uya-understand ukuthi labantu bayidinga kanjani lo msebenzi, abayeke kanjalo. And then nawe uzobona kuyinto eyenziwayo, kuyinto yokwenziwa, just because other people are doing it as well, just because abantu baficile abangaphezulu kwakho abakade bafika, they are disrespecting, baphuma ngokuthanda kwabo ngesikhathi sabo, bayifikela late, benze u1 no2 no3, and then nawe uze ujwayele ukwenza kanjalo. Nawe ebese uyajwayela ukuthi hayi vele senza kanjena nakanjena, and kuvele qhamuke-ke ngelinye ilanga omunye umuntu from another person, no, or I mean from another position, athi kuwe hayibo hlonipha ibhosi. Uzovela ubone ukuthi hayibo, uzovela ube ne-mindset ukuthi hayibo ibhosi isanda kwenzani. Why izongitshela ukuthi angihloniphi ibhosi? Naba nje osibani bana bayihloniphi futhi ayibenzi lutho. Naba nje osibani bana baphuma early abenze okwenze kangalutho. Naku nje ukuthi ubalezi zonke lezi zinto lezi ezenzakalayo, because you are so used to indlela ekwenziwa ngayo, you are so used to listening to abantu, you are so and I want to promise you this thing, people of God, ukuthi ukujwayela kwakho ukuthi vele kwenziwa kanje nakanje akusho ukuthi uNkulunkulu uzokutolerate konke lokho for the rest of our lives, for the rest of impilo yakho, for the rest of kuze kufike noma aze abuye uJesu lapha emhlabeni. But namhlanje ulethe umyalezo ukuthi uzoyiletha ijudgment kulabo abangezwa, uzoyiletha ijudgment kulabo abangamhloniphi, abangamlaleli, abangamesabi, uzokuletha ukwahlulela. Lezo usuku lesigaye, lezo usuku losizi, lezo usuku umnyama lapho ezosusa khona abangezwa, abaseyicongweni, amahlonga ndlebe, abangalaleli, abafuna ukuqhubeka nemfebo ngenkani, abafuna ukuqhubeka nophuzo ngenkani, abafuna ukuqhubeka nesono ngenkani. Uzobalanda lapho ezonweni zabo, labathanda ukuhlala kuzona beyitshela ukuthi uNkulunkulu uzobamkela ngisho benjalo, ababuyisele phansi ngokubaphanisha ngokwenza njani, ngokuthi lezi ikhathi zokugcina uzodedela zonke izilwane zibadwengule, uzodedela uSathane adile nabo, uzodedela izinhlupheko kubona, uzodedela izifo kubona, uzodedela ukufa kufike engazi ukuthi kufa izintuthwane. uNkulunkulu is bringing that kind of judgment kubona bonke abantu kulesi sikhathi sokugcina, ngoba abezwa, abafuna ukuzwa, bathatha ngokujwayela, bathatha ngendlela okwenziwa ngayo, bathatha ngokubona abantu, bathatha ngendlela i-environment ephila ngayo, bengafuni ukulalela uJehova umdali wezulu nomhlaba. So that is the reason why noma uNkulunkulu ezokuletha konke lokho, it is because abafunanga ukulalela umphathi, abafunanga ukulalela umuntu okwazi ukudimota, umuntu ophina promote, abafunanga ukulalela umuntu okwazi ukudala, umuntu akulethe ophinde futhi akususe. Bafuna ukulalela laba abafana nabo, bafuna ukulalela laba bayofa ngelinye ilanga labo, bafuna ukulalela laba benza abayifanela nabo, same level as bona. I want to promise you, people of God, yabo sonke lapha emhlabeni, we are in the same level. Siyafana sonke, sabantwana sonke, singane sonke uNkulunkulu, sonke sihlalela ukumlalela, sonke sihlalela ukumthobela, whether we bishop, and I want to say this before, ukuthi whether we bishop, whether umfundisi, whether uphethe amabhentshi awu100, nawe usangumntwana kuJehova, nawe usangumntwana kuNkulunkulu. So lokho angakukhumalisi, lokho angakwenza ube phezulu, lokho angakwenza ukuze ubone uzingcono kunabanye abantu. But lokho akukuthobise kakhulu ngokuba uNkulunkulu ukuthembe ngezinto ezinkulu, ukuthembe ngeqiniso eliningi, ukuthembe ngomsebenzi omkhulu okumele ukuthi uhlezi udlulisela kubantwana bakhe, uhlezi uliphila iqiniso, ngoba iqiniso litshaliwe kuwe, iqiniso litshela wena ukuthi tshela abantu ukuthi abenze u1 no2 no3. So isikhathi lapho khona namhlanje lithi iqiniso mase liza kubantu, lithi iqiniso mase libuya kubantu, ngabantu abathembekile uNkulunkulu, izithunywa zikaNkulunkulu eziyazi into ezizele emhlabeni futhi zikhande sho ukuthi zizama ukusemandleni ukuthi ziyifeze, zikudlulise konke umdali wezulu nomhlaba akuyalezayo ukuthi kukhulunywe. Ila sekuba nzima khona kakhulu, because abantu they are so used to doing ububi baba, they are so used to ukunethezeka nokuqanasa nokuthokoza. And that's the unfortunate part, ukuthi iqiniso abasafuna ukulizwa, iqiniso abasafuna ukulazi, abasafuna ukuligraspa nokuligrepha. Sekuzoba nzima because they are so used to ukunethezeka, they are so used to ukuphila kamnandi, they are so used to ukuyibreaka yonke imiyalelo kaNkulunkulu
kaNkulunkulu in the name of ukuthi hayi ingaphandle alingcoli mumkhonze ngenhliziyo nje uNkulunkulu uright, ingaphakathi lakho mali right. Ubani othe iphakathi lakho li right if ingaphandle lakho lingcolile? Who said your soul is so clean and your spirit is so holy if ingaphandle lakho lisangcolile, if izindebe zakho zisayithukela inhlamba wena? Who said you are so holy wena ngengaphakathi lakho kade uvuka lapho esokeni lakho lesithathu, uvuka usuvuka naleso sifo uzoyitshela ukuthi hayi ngoba ngivuke ngavuguqa nje ngakhuleka ngivuke ngisaphila then right? There's nothing like that, people of God. Ayikho into enjalo. Ungcolile, yebo nje ungcole ngaphandle, emfebweni leyo usungcolile nangaphakathi, I promise you. And the Lord has specified ukuthi the reason why noma indlela esingakwazi ukuthi si-understande ngayo ukuthi ungcolile nangampela, it is by seeing indlela ovele ugqilazeke ngayo uma usuphuzile, usungasekho soba, usulele lapha, awusakwazi ukwenza into oyithandayo, awusakwazi ukwenza yonke into obufuna, awusakwazi ukukhava isikhathi, you are so tired, une-headache, una konke lokho ibhabhalazi nani. That is why ingaphandle lakho uma lingcola, uma ungcolisa, definitely nengaphakathi lakho lingcola the same way. Nengaphakathi lakho liyalimazeka ngendlela efanayo. So bantu bakaNkulunkulu, we need to understand ukuthi konakele njengamanje isikhathi sokugcina, and uNkulunkulu akasathatheki serious, and izisebenzi zakhe nazo azisathatheki serious, ayisathatheki notice, because iqiniso lakhe has been tarnished, lilahlwe njengodoti, baxhaphaza langcoliswa. Ibona bonke abantu abalitholile ithuba lokuthi balixhaphaze balingcolise, kodwa nali iqiniso linjengoba linjalo. Umdali wezulu nomhlaba akashintshile, akaguqukile, abantu kuphela baguqukile, beguqulwa umhlaba, beguqulwa inkanuko, beguqulwa ifiso, beguqulwa imndeni, beguqulwa whatever, beguqulwa imali. So njengamanje lapha emhlabeni siphila ezikhathini lapho khona uNkulunkulu ethumele izisebenzi eziningi ngokuba sisezikhathini zokugcina. I want people to understand ukuthi le ndaba ingumsebenzi, le ndaba ingumsebenzi. I repeat, le ndaba ingumsebenzi. Just like in a company, ninezisebenzi ngokwehlukahlukana kwazo. You have got cleaners, you have got abantu ama-security, you've got receptionist, retail company, nabadayisi, marketing, all these things. uNkulunkulu has got the same thing. Angifuni ukuthi sibe limited ekuthenini sizitshela ukuthi izisebenzi kaNkulunkulu ebabandleni ilaba abenza uvangelo kuphela, abadikoni, deaconess, o-treasurer nani. No, I'm talking about izisebenzi mina ezidlulisa izwi kaNkulunkulu ngezindebe zazo, like prophets, like prayer warriors, like abantu abazila ukudla, abantu abenza izinto ezinkulu by passing the word of God. You know, as a cleaner ebandleni, you are doing a lot of work. You are doing umsebenzi omkhulu oncomekayo futhi othandekayo enkosini, because ufana nomlevi kaNkulunkulu amnakekelayo futhi, because wenza sure ukuthi indawo kaNkulunkulu engcwele ihlezi ilungele bani, ilungele ukuthi umuntu kaNkulunkulu ahlale khona, adlulise amazwi kaNkulunkulu. But ngikhuluma ngezisebenzi mina lezi eziyizwi likaNkulunkulu, njengabo Jeremiah, njengabo Isaiah, njengabo Hezekiah. uNkulunkulu is sending the very same workers nanamhlanje kulesi sikhathi sokugcina, to be the pastors of the word, to be the pastors of the truth, to be the pastors of iqiniso olidingayo ukuze uzisize uphulukise umphefumulo wakho, so that uzozuza ukuphila okuphakade, so that uzothola ithuba embusweni wezulu, so that uzothola ithuba lokuphenduka. Umphefumulo wakho wazana noKristu, umphefumulo wakho uthola umbuso wezulu, ungaze waphelele isikhathi, because siyaphela isikhathi. Naku kufa sekwande kangaka emhlabeni. You can die anywhere, anytime, nanganoma ngamuphi umzuzu. So we need to be careful bantu bakaNkulunkulu, sazi ukuthi lamaqiniso lawa azele uzophulukisa wena, azele uzosiza wena. Amaqiniso wadingayo lawa adingwa ngaphakathi lakho, ukudla okulambele umphefumulo wakho, lokho ukudinga each and every day, okudinga ngaso sonke isikhathi. Yes, sekuthatheke njengento engekho, sekuthatheke njengento engasizi ngalutho, sekuthatheke njengento eyihlaya, sekuthatheke njengento uyenza mawuthanda. Kusendela uNkulunkulu mawuthanda, ukhonza mawuthanda, inkonzo noma uthanda. No, akusikona kwami lokho, inkonzo kamama, hayi umama okholwa lapha ekhaya thina. No, it is for everyone, because see me we sonke, everyone is invited embusweni wezulu.
Everyone is called to ukuphila okuphakade because wonke umuntu uyakulangazelela. So as I was saying ukuthi uNkulunkulu has recruited many workers kulesi sikhathi sokugcina ukuhlenga kanye nokuphulukisa abantu abaningi, kodwa ngenxa yokungaqondakali kukaNkulunkulu izisebenzi zakhe zibukeka njengezilima as well. Izisebenzi zakhe zibukeka njengabantu abayizinhlanya as well. Into ebalekile nje kamanje lesikhathi siphila kusona ukuthi kumele ube isisebenzi sahulumeni, kumele ube isisebenzi sakwa Transnet, kumele ube isisebenzi saseclinic, kumele ube isisebenzi sasesikoleni, kumele ube isisebenzi salapha nalapha, ube isisebenzi sasejardini, ube isisebenzi esiyi-security. Izona isebenzi ezithathwe ka-notice ke lezo. Izona isebenzi abantu emsebenzi yabo ehlonishwayo ke leyo. Ukuthi hawu usemsebenzini Nkosi yami phela ummeli. Usemsebenzini Nkosi yami phela ukutsi. Hawu udokotela. Usemsebenzini awungekaza akwazi ukuthi afike. Ave sebenza kahle. Ave 1 no 2 no 3. But mungathi wenza umsebenzi kaNkulunkulu, umsebenzi usanda kwenzani loyo? Umsebenzi o10 loyo. Njalo nje wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Hayi phela uNkulunkulu ufuna ukuthi wenze ukuthi nokuthi. Hayi phela uNkulunkulu ufuna ukuthi uphile kanje. uNkulunkulu njalo kumele ezwe ngathi. Njalo kumele kube yithi bantu esisho ukuthi sifuna ukwenza kanje. How about we allow him to do his will ngezimpilo zethu? How about we allow him to allow his authority and his hand ngomoya wakhe to pass everything afuna ukuthi ayidlulise? But sifuna ukumtshela ukuthi hayi phela thina sijwayele kanje, thina sibona kanje, umphakathi wenza kanje, kuphilwa kanje emhlabeni. Sifuna ukumkhomanda ngaso sonke isikhathi. Who is the commander kanti? Isn't the Lord odala izulu nomhlaba? Are we commanders as well? Nathi sesenza njengokuthanda kwethu, njengokucabanga kwethu. Mina ngazi commander kuyedwa, kumdala wezulu nomhlaba. Ngazi umyali kuyedwa, kuNkulunkulu ongcwele nothandekayo ohlala ekhaya ezulwini. Who has called abantu to do his will. Isaiah 43 verse 21 uthi laba bantu engizenzele bona ukuba bashumayele udumo lami. And we must know abantu bakaNkulunkulu ukuthi yazi lapha emhlabeni yonke into idalwe uNkulunkulu. Sithi uNkulunkulu ekwazi ukuthi beyowela umfula iJordani oJoshua. Wakwazi ukuthi ngephimbo lakhe kukhomande umfula amanzi ukuthi vuleka mfula. Same instance nakoMose kwavuleka kukhulu kokwesi kulwandle Nkosi yami. Ngezwi lakho vuleka lwandle. Ngezwi lakho ukwazi ukususa intaba, suka wena ntaba uhlale ngala. Ngezwi lakho ukwazi ukuthi mila tshani, mila sihlahla, mila kuthi. How much more into angayenza ke emhlabeni? Udinga nje kuphela isandla esivumayo, udinga kuphela inyawo evumayo, udinga kuphela inhliziyo evumayo, udinga kuphela umlomo ovumayo, udinga kuphela izindlebe ezilalelayo, udinga kuphela amehlo avumayo, udinga ovumayo kuphela ukuthi enze intando yakhe. Because yonke imvelo yazi yamthobela uNkulunkulu. Yonke imvelo iyamlalela. Uthi ezwini lakhe mina ngaguqula ngishitshe kube yilona eshumayela udumo lami. Enganika ngishitshe umlomo ukuthi kube yilona eshumayelayo. But kuzobuya ku crazy ke lokho ke, it's gonna be so ridiculous, especially emehlweni abantu abangazi lutho, abangazi ukuthi umdali wezulu nomhlaba ukwenza konke, abangazi ukuthi uNkulunkulu uyena okudalile futhi engenza noma yini athanda ukuyenza. Cabange if it's crazy if eyaleza abantu, kodwa kade kwaba khona abaprofeti abashumayela inqwaba emhlabeni. So if esethinta leyo nhliziyo noma thinta umntwana ona 7 years, ubonakala umntwana eshumayela indaba ezinkulu uthi hayibo nanga umntwana enedemoni. How ridiculous is that? Unedemoni umntwana. Udala ubani akadala ngoNkulunkulu? Lo mlomo lo owani kanti umlomo Nkosi yami? Ezani kanti inyawo ezani kanti? Hawu ave hlanya Nkosi yami ukwazi ukuhamba amakhilomitha kangaka ehambe eshumayela, awu ave sesangene Nkosi yami uyahlanya. Kanti ezani izinyawo? Kanti owani umlomo akona ukushumayela? Kanti ezani izandla kuzona ezokusiza, ezokuphulukisa, ezokulapha, ezokwenza yonke intando kaNkulunkulu eseleleze ngayo nasidalela ukuthi siyenze lapha emhlabeni. But emehlweni avalekile bukeka konke kukuhlanya.
buye konke kuwubulima, buye konke kuwubutha, buye konke kuwumsangano. But I want to promise you this thing. Umsebenzi kaNkulunkulu ungumsebenzi kaNkulunkulu. Ufana nomsebenzi wakho lo uhlonipha. Yabo leyo boss yakho wehlonipha wesabayo, ohlezi ufika early. Semeze isebenzi kaNkulunkulu ziyamsaba uJehova. Ziyawuphelelisa umsebenzi, ziyawuqhuba. Zikhuluma nje ngoba linje liqinisa umdala aliyalezile ukuthi likhulunywe. Khona abantu abamhlonipha ngempela uNkulunkulu, abanendaba nokuthi uNkulunkulu utheni, abanendaba nokuthi uNkulunkulu uyaleze wathini, abanendaba nokuthi uNkulunkulu ufisani, abanendaba nokuthi kupheleliswe konke uJehova umdali wezulu nomhlaba afuna ukuthi kupheleliswe lapha emhlabeni. There are people who care. Ukuthi wena you do not care, ubona ngazi ukuthi umsangano lo ukuhlanya, then that's your own business. Okwakho lokho. Deal with it with yourself. Ngesikhathi sakho futhi. But there are people who knows what they came here for. There are people who knows ukuthi uNkulunkulu ulindeleni kubona. There are people who knows ukuthi bafuna ukuthi kwenzakaleni. Because it's only the Lord who has granted them this opportunity. uNkulunkulu usinikezele leli thuba. Not because abantu bakaNkulunkulu uNkulunkulu bakhethe because bengcono benza kahle. No. They're just ordinary people. But uNkulunkulu ngokuba ubenzele umusa. It's just umusa ovele ekhaya ezulwini. Ukuthi ukwazi ukuthi uthenjwe ngeindaba ezinkulu, ukuthi ukwazi ukuthi uthenjwe ngezinto ezinhle, izinto ezingaka zasekhaya ezulwini. Izinto ezingaziwa, izinto ezingaqondakali, izinto abantu abangazazi, izinto futhi abantu abangafuni ukuzazi. It is into enkulu umdali wezulu nomhlaba ayenzayo. So engimele siqonde bantu bakaNkulunkulu ukuthi uJehova umdali wako konke. As I was saying, he can even turn stones ukuthi zenze umsebenzi wakhe. Ngakho ke uyake anikeze umsebenzi kulabo abathembekile ukuthi bazonakekela. They will take care of umsebenzi kaNkulunkulu. Bazowenza wonke ngokuqhutha nangentshisekelo. Number 2, bazohlonipha. You know, respecting your job means making it on time, means completing it, means making sure ukuthi uyachuma, means making sure ukuthi wenze ngendlela efanelekile. Respecting your job. Njengoba nawo uhlonipha wakho umsebenzi, ukhanda sure ukuthi ama-emails akho uyisubmithile leyo email nani. Wakwenza konke obekuthiwa kwenze. Yonke into obukhomandwe yona ukuthi namhlanje sifuna wenze kanje wakwenza konke. It's just respecting your job in that manner, in the same way. Number 3, bawuvikele, protecting your job. Bathi bese bathe hayi le company yabheda uvikele umsebenzi wakho ukuthi ngeke. I trust my boss, mina ngiyakwazi ngikuzelela. So there are many people abazothi usebenzi kaNkulunkulu esanda kwenzani umhlangano loyo njalo nje wena ukuthi nokuthi into ehlangene noNkulunkulu into engekho. But because the Lord can trust you with so many, he wants you to protect your job every day, all the time. Usho ukuthi mina ngiqashwe uNkulunkulu, mina ngenze intando kaNkulunkulu, mina ngenze ukuthandeka enkosini. And keep on doing it. Just carry on. Ungami, ungavezwa abantu, ungamiswa yilutho. Uqhubeke kunjalo. Ushobadele kunjalo because uyayazi into yalizwe yona. Bona bezonga lutho. They weren't commanded by anyone. They do not know nothing. You are the one who were commanded. You are the one who were told. You are the one who understand ukuthi I know what the Lord said and I'm going to do exactly what the Lord said. I know what the Lord wants and I'm going to do exactly what the Lord wants. Akulindele kumina. Because you're the only one who understand ukuthi kusho ukuthini lokho. You're the one who knows ukuthi kumele wenze ini ngasiphi isikhathi, ucomplete ini ngamuphi umzuzu. You're the only one who understand that. So bantu bakaNkulunkulu, we need to know, siqonde ngaso sonke isikhathi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyinto enkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu uyinto ebalekile. Because uNkulunkulu uhleze kuveza nje, especially ngendlela esihlangana ngayo ukuthi izinto eziningi asizazi angithi singabantu, but using ama-examples ngezinto ezenzakalayo ukuthi konke kungena, konke kufitha, konke kunjengo, you know, ngezinto ezenzeka empilweni zethu. That is when we can understand ukuthi hello, impilo lesiphilayo represent okaNkulunkulu. Yabona ngendlela esiphila ngayo noNkulunkulu ukanjalo, exactly the same way, exactly ngendlela okunjalo.
The fact that uzwela ubuhlungu uyakhala, uzwela ubuhlungu uyaphoxeka. NoNkulunkulu uzwela ubuhlungu aphoxeke. NoNkulunkulu uyakhala ngengaphakathi if ungamlaleli, if ungenzi intando yakhe. The fact that uyavuka uyosebenza, usebenzela ukuthi udla ngithi, usebenzela ukuthi uthole something, usebenzela ukuthi uzuze indlela yokuhlakanipha. That is the same way uNkulunkulu atshengisa ngayo ukuthi ohlakaniphile uyayiprepare kusanesikhathi, ohlakaniphile wenza kanjena kanjena kanje. So and I was saying ukuthi bawunakekele umsebenzi, bawuhloniphe, bawuvikele, futhi number 4 bawenze. So abantu abayinikelayo benza sure ukuthi umsebenzi bayawenza, because they understand ukuthi there is a target, they understand ukuthi there is a mission, they understand ukuthi kulindelekeni, they understand ukuthi kufunakalani. But it's unfortunate ukuthi siphila emhlabeni ogcwele ubutha, ogcwele ubuthakathi, ogcwele umona, ogcwele zonke izinto, ohlezi uhlalela ukudraina, uncuza, because asazi singabantu, asiqondi. Singakhulile kakhulu spiritually, imimoya la ithola khona intuba ukuthi ikudrain, ikwenze uzukhathale ukwenza umsebenzi wakho, ukwenze uzukhathale ukwenza intando kaNkulunkulu, ikwenze ungakwenzi konke okulindeleke kuwena nokufanele ukuthi ukwenze. And the more udraineke, that is where the problem is. That is why it's always important ukuzithiba, udele izinto eziningi, because izinto zalapha emhlabeni izona ezidrainayo. Abantu balapha emhlabeni ibona abadrainayo. Abantu ibona bane-influence, especially the baddest influence, ekuthenini bakutshela ukuthi no, you don't need to do this. Awudingi ukwenza lokhu, ukwenza lokhu. OkaNkulunkulu kukanje, okaNkulunkulu is only limited to this. Of which is not true. Sihlale sazi futhi ukuthi akekho umuntu othola i-promotion engayideserve futhi engayisebenzelanga. Ngakho-ke okukaNkulunkulu akusoze ngiyazi, akusoze kwaqondakala uma izwe liqhubeka lisibekelwa umoya obumnyama kanjena njengoba kwenzeka emhlabeni each and every day, usuku nosuku esiphila ngalo. So even isebenzi kaNkulunkulu, they get promotions, they get to that level. Bele benyuka ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyabona ukuthi okay, lo usebenza kangaka, lo ngingamthemba nangalokho, ngingamthemba nangeprofeto, ngingamthemba nangokukhuleka, ngingamthemba nangokushumayela, ngingamthemba nangokwenza ukuthi, ngingamthemba nangebandla lokuthi, ngingamthemba ngabantu abangaka, ngingamthemba ngezinto ezinkulu alibele ekunikeza more and more, because ubona indlela okwazi ukuthi unakekele ngayo umsebenzi, okwazi ukuthi uvikele ngayo, okwazi ukuthi ummele ngayo, okwazi ukuthi ungesabi ngayo, okwazi futhi ukuthi ucomplete, uphelelise wonke. Because uNkulunkulu uyahlola yonke into enzayo emhlabeni. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu akaboni lutho, ngoba nakho ngingamboni. Hello, uNkulunkulu sibona sonke, ubona yonke into esiyenzayo, and ubona kakhulu ingaphakathi lethu, kujuleni kwenhliziyo zethu ukuthi silangazelela kangakanani. Angithi uthe simthanda ngenhliziyo zethu zonke, so uzoyihlola inhliziyo yakho ukuthi umthanda ngayo yonke ngempela yini. Athi John 14, uma ningithanda nayo ugcina imiyalelo yami. So if uyigcina, uyabona ukuthi ungithanda ngempela umntwana wami, yazi. Athi umthanda ngengqondo yakho yonke, uzobuka ukuthi esukwini wena ucabanga kangakanani ngaye, ucabanga kangakanani ngezinto ezihlangene naye. Noma osukwini wena ucabanga imali, ucabanga ukuthi, ucabanga whatever osuku ubhizi ngayo. uNkulunkulu mhlawumbe uzomcabanga ngeweekend kuphela ngosuku lokukhonza, kodwa bethe mthanda ngengqondo yakho yonke. Athi umthanda ngomphefumulo wakho wonke. Uzobuka uNkulunkulu ukuthi umphefumulo wakho uhlezi womela uJehova yini, uhlezi ulambela ukudumisa yini, uhlezi ulambela ukusondela uNkulunkulu yini. Uzowuhlola because ubona yonke into. Bantu baNkulunkulu hello sidalwa yena, he sees everything, he knows everything. Number 4, abheke ukuthi umthanda ngamandla akho yini. Uzobuka osukwini ukuthi amandla akho wena wasebenzisela ukuwasha, wena wasebenzisela waklina, wenza zonke lezi zinto. uNkulunkulu yena umenzeleni ngamandla akho. Ngesikhathi sakho osukwini ekunikeze 24 hours just like everyone else. Kulo 24 hours, how many hours did you spend entweni ehlangene noNkulunkulu? How many hours did you spend entweni ezokusondeza uNkulunkulu? How many hours did you spend reading your Bible? How many hours did you spend ubukela ulalele lo ntshumayelo? How many hours did you spend udumisa? How many hours did you spend ukhuleka? How many hours did you spend enkonzweni? Noma uzothi awungeke 2 hours zonke enkonzweni, ngeke hourly rights, awulingcono lelamandla kukhonzwe u1 hour kuphela.
then awukakudeserve. Khona lokho afuna ukuthi akunikeze kona kodwa akakaboni ugqozu man, akakaboni intshisekelo, akakaboni ukuthi awukakalungi, you are not ready. And the more kwanda izinto zobumnyama abantu behlala kuzona bengazithibi, bengasuki kuzona, that is when bengeze beqonde okukaNkulunkulu. That is when bengeze beqonde ekumele bakwenze. That is when bengeze beqonde okuhlangene okudingekalayo nokulindeleke kubona. And they will definitely not get any promotions. Because isikhathini lapho khona uNkulunkulu epromota khona abantu, ebaphakamisa, ebanyusa, ebenzisa imisebenzi emikhulu kaNkulunkulu. So okuhle futhi ke okumnandi especially ngokuba isebenzi kaNkulunkulu ukuthi awubi isigqila njengegqila nje lapha emhlabeni ukuthi awe emsebenzini futhi kaze ngakhathala kuvuma namhla cha. uNkulunkulu kunikeza isikhathi. You can sleep for as long as you can, as long as you want. Akunikeza ithuba lokuthi uprepare kahle, uzilungise, uzigeze, udle, abese uyangena emsebenzini kaNkulunkulu. Ebese uyangena ekushumayeleni uma umshumayeli, ebese uyangena evangelini uma umvangeli, ebese uyangena ekukhulekeni nabantu ukuthi uyakhuleka. Akagqilazi but yonke into ugcina uyenze ngothando nangentokozo nangoba fulfilled ukuthi I'm done. Yes, ngijabulile uNkulunkulu ngimenzele okungaka osukwini. Because ulindeleke kuwena. Wena omele utshengise ukuthi ulangazelela umenzele ongakanani. Ngoba indlela ozokomela ngayo futhi leyo. Futhi uNkulunkulu uyazinakekela izisebenzi zakhe. Hello, ikhona iboss engaqasha abantu basebenze qede bangaholi kanjani? God takes care of izisebenzi zakhe. Uyazondla ngayo yonke into ezidingayo. And okumnandi kakhulu ukuthi uzinika konke ezikudingayo zingakaceli ngisho ukucela. Uthi uyisebenzi kaNkulunkulu uthi uyihambela nje endleleni uthi yazi namhlanje nje ngazuthi nje ngingadla Nkosi yami umango uhlangene namagrebhisi. Uthi uyahamba endleleni athi umuntu hawu yazi sithunywe saNkulunkulu ngakwenzelani. Nginamagrebhisi nomango la cabanga easy. Mahala. Awucelanga nokucela ubuyicabangela nje ukuthi yazi namhlanje ngazuthi. Kodwa uNkulunkulu avela kugixabeze because uNkulunkulu is so happy with all the work that you're doing for him. He's so excited ukuthi you complete everything. Yonke into yenza ngogqozo futhi yonke into yenza ngokuqaphela nokwenza isiqinisekiso sokuthi iyapheleliswa konke kuyenzeka. So umdalo wezinomhlaba uyagixabezana ngayo yonke into. He takes care. Kunama benefits because yonke into uyithola kalula. Awudingi ukuthi uzobe nestress, awudingi ukuthi uzobe njani cha. Udinga nje ukuthi ubambe izithelo zakamoya, ubekezele, uNkulunkulu uzokunika ngesikhathi esifanele, ulinde, uhlezi uyijabulele, uhlezi nokuthula futhi uzithibe into eningi because the more uthanda izinto eziningi uzohlezi uyilangazela, uzohlezi uyifuna. Kodwa the more uzithiba ulinde uJehova ngesineke futhi uzokunikeza konke okudingayo ngesikhathi esifanele. And uNkulunkulu he even gives you uniform uthi ugqoke uhlonipheke, whether umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane, ugqoke uhlonipheke, ugqoke uzothe okuzokwenza uhlale ulungele ukukhuleka ngalesikhathi just like this Zamboso. It is very important because owesifazane whether a prophet or whether eshumayela whether enzani kumele kubuzele noma amboze ikhanda lakhe, which represent umoya kaNkulunkulu osuke ukhona epresence ukuthi mekhuleka njalo umoya kaNkulunkulu has to be there. So uNkulunkulu uzokunikeza that promotion ukuthi okay sungamboza kanje, sungamboza ngale ndlela, sungamboza ngale ndwangu, ngalombala wasekhaya ezulwini which is blue, you know, this is represent covenant okwamafindo nani isivumelwano noNkulunkulu, you know, things like that. So isikhathi kuba umyalezo okuba isiyalezo seboss ekuNkulunkulu because only the Lord, he's the boss. And ongumdali wezinomhlaba ubaba wethu ongcwele uyise weNkosi yethu uJesu Kristu, who gives promotions, who gives demotions, who gives tasks, odinga abantu abalalelayo abathobekayo bethobela intando yakhe khona bezowenza wonke umsebenzi, khona bezogcina konke abayaleza kona, khona bezokwenza konke ngokupheleliswa. Ukupheliswa kwani kwecebo lakhe.
ngoba udumo kumele luye kuye ekugcineni kosuku. So singabantu bakaNkulunkulu, we need to know and understand ukuthi indaba yomsebenzi kaNkulunkulu indaba esemqoka, ebalulekile, indaba kumele yaziwe, indaba kumele siqonde singabantu ukuthi this is a task that is given to people. Inhliziyo zabo zivuma, inhliziyo zabo zilangazelela, abantu abazimisela ukwenza okuyintando kaNkulunkulu, abayalezile ngakho. Because at the end of the day, there is a reward in this race. There is a reward in this task. Now most emsebenzini, you get rewarded. If wenza kahle, you get rewarded. If kodwa ungenzi kahle, you get demoted, uzuxoshwa kuze kuphele ngawo. So umsebenzi kaNkulunkulu asihloniphe abantu bakaNkulunkulu. Isebenzi kaNkulunkulu, I know ukuthi amehlo avalekile kubantu abaningi, they do not see them, they do not understand, that they see as crazy as demons and all this, but it's just umsebenzi kaNkulunkulu obalekile kubantu abawuthandayo. Nkosi nje ibe nani, nibusise, iniphe ukuqonda ukuthi uNkulunkulu aniholele elwazini olufanelekile, aniholele lapho kulunge khona, lapho nizokwazi ngayo, because ikhathi nizogcina manje. Kumele niqonde konke okukhona, konke okuzayo, konke kusazoba khona, neqiniso enidingayo zokuphulukisana negcina kosuku. So ngakhohlisa uNkulunkulu wesinzonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. For more information, TikTok, Facebook and Instagram, uLihlethemba lo wakamzobe. Inkosi nibusise ibe nani. Sebenza uNkulunkulu awuhlonishwe. Amen.